whatalo whātu pa ia malu Samoa ua poto nā lo le lang matafi ia o lo ingoa o tupai pira peilua le CEO a le SQA po le pulenga whailonga tu pasi tau aloa Samoa. Yeah, the lead for side events as part of the preparation for the Commonwealth Heads of Government meeting. Whawhatai. Yeah, whawhatai mo lo wawanoa. O lo ngā solomanuia ia tāpenanga mo side events. Mo le lauiloa le tātou, le malu tātou Samoa. There are a total of 37 side events that have been confirmed for Chogam. The side events will be mainly hosted at the Ministry of Justice and Courts building, and there will be some other side events held at the National University of Samoa, the Ministry of Education, Ministry of Health, Lava Hotel and Orator. There are a number of topics that we are really looking forward to hosting, such as climate change in the Pacific, which is a photographic exhibition hosted by the Ministry of Education. There will be topics on disability, inclusion and equality, gender-based violence, and indigenous knowledges and sciences solutions to addressing climate change. There will be a registration for attending the side events, and so it's important that if you want to attend some or all of these side events that are being held during the first 4 days of Chogam, that you need to be accredited. With logistics, there will be shuttle buses that will shuttle people to and from and in between the various side events. And these will be available for all accredited participants. Ia, whawhatai mo lo wawanoa. Ia, whaatalo whātu le tātou au mai moa i le nei tū la le aso. Ia ai tu sai ma le tātou whaatatanuanga ia o matai a Meritiana puleai. O le Assistant CEO o le tātou mtanga luenga o tinam tamaitai a tina ai o awhio anga mang viso o tai. Ia mo whai elo leo whatau wa ai whai ma sui o le whionga CEO e tu ina tu ai se updates o forums ia taita ina ni tanga luenga. Ia ona e lua forums solo o taita ia le tātou mtanga luenga o le tātou Commonwealth Women's Forum. Ia ma le Commonwealth Youth Forum. Ia le lala au tau mwhai e updates whaatasi ai awai. O le lava e whaatino le fuafuanga ma tāpenanga wa alua lava ia whaatino ngō tātou farms nei e lua. Ia mo le sila fia o farms nei e lua o le a wha moe whaatino le aso luasu matasi ma le aso luasu ma lua o ke topa. They will be run in parallel. O le tātou Commonwealth Women's Forum, o le a whaatinoina i le Tate Conference Centre, a o le tātou Commonwealth Youth Forum, o le a whaatinoina lea i le moto tupulanga i Songi. O le theme, mo le Commonwealth Women's Forum, is a collective action for a resilient Commonwealth, solidarity for gender equality. O le tātou autu mo le Commonwealth Youth Forum wa malilie au tasi ai ia tupulanga talavo wa le Commonwealth hapia Samoa ia le matematinga for a stronger tomorrow, navigating our courses, building resilience for a common future. Ia e iai ia thematic area solo e le whatinonga o forums nei e lua. For the Commonwealth Women's Forum, there are 4 thematic areas. 1 is leadership and governance. 2, climate change and environmental sustainability. 3 is on economic empowerment. And 4th one is on ending violence against women.
For the youth forum, it's basically focusing on youth leadership and governance, strengthening democracies, youth engagement and participation, climate action and environmental sustainability, and lastly is on youth economic empowerment. Ona ole whaasolongo tātou farms ia lua run in parallel. So e tele lava ina join ia le whaatinonga o activities here for the two farms. There will be a soft opening ceremony on the morning of the 21st of October at the Songi area. Ole a join ai ia participants o tātou farms ia lua. Ia ona mai a fuila ia le tai au le tatou ceremony le ia ona a nga ia tulola ia le I lofoanga o lo whaatino ai farms nei lua mo le sila fia foi e le marketi a tatou youth and women vendors o lo fuafuaina e whaatino lava I tatou nofoanga ia whaatino I tatou whonutanga. Ole ai foi art exhibition I le nofuanga tanga ringo tinam te maitai. That will feature artwork by our youth and our women, and as well as portraits of women leaders and women champions over the past years. There have been updates o tangai ilunga le website ma le Facebook page o le mtanga ringo tina. O lo tele whaalawilua, o tamawhai whaalawilua ai ia events taitasi nei ia e meso tapenanga for the two forums. Ia nai lunga tato website www.mwcsd.gov.ws and as well as the Facebook page ale tato mtanga alwenga. O le taimi nei o whaamawina e tolu se lau tolu fulu ia applications mo le tato Commonwealth Women's Forum. Ua mawhai o na whaamawina le tātou poto. O le forum lea o le lawai manage lava vava alua ia le mtanga luenga ia ma le Commonwealth Gender Team. Ia e whapena fo ilai le tātou Commonwealth Youth Forum o lo manage lava e le tātou mtanga luenga ia ma le Commonwealth Youth Secretariat Team. Ia e pei o se au te lenga le nao o tapenanga o loo iai taimine ia moli atu whaftai tu sai ma pa angan tanga luenga ia mai se o le tato komiti nei lang sua ia ma le lang mai fo ia tato no mafio angai tapenanga o loo tamawhai atu iai ia malo whaloalo whaftai. Ia moli atu whaftai mo le wanoa o nei o seu mai tātou mtanga luenga o whatoanga whainga whaiva, mai tātou soa komiti mō tau mawhtanga o lo maanga lue whatasi ma le fionga e anga whili. Ia, ai lafo mai a se iwha a matalia foi se tūnanga foi o iei tātou tapenanga. O te whatalo whātu sa mua I lau whaafuanga anga ili nei tū lao le aso. Tal tonu, o tō pa ia wha tala lei, wha le mālo, whaale anu o le a le toi au tale ina a wai taltonu. Ua mai a pai lango le saunuanga le fionga le pale mia I se taimi o sola. O le tūlanga masani lava e pei ona I el tātou watunu. Pe a tali malo nisi o fontanga o le tapena ina lea o tau maftanga. A wā le fonga tau mafa o sui a wai mai fontanga nei. E taltonu. Ei lava o nei fontanga e tele na tele o taitai o le a whapena o na a wai mai. Ai taltonu. E reo staimi mua nei o tali malo ai sa moa ni fontanga whapenei. O tātou masangi fot. Tātou tapenanga masani tau maftanga mo fono tele whapenei. Mal nei fontanga. O lo wha mai o I o mai ail. Le tau leo na tā pena le le mālo, o lo tali mālo le nei fontanga, I mea tau mafa, o o le a awai mai I le fontanga. O le taimi nei e walu lava ni vaenga e se ese mo le fontanga, ua wha apea o na maoti mo
mo fontanga ese o le a whaatino mai le aso luas fultasi e o le aso lusu lima o ke topa. O fontanga o tupulanga talavou, fontanga o te maitai, o le ofisa mo tuistala, o ofisa mo le ofisa o malo taupulenga, o kalame whapitoa mo nisi o ofisa o le awhaonga e malo lo i ai, ma ngalu e ai i vai aso le fono. E au fia i fo i manei vaenga ma o tie valu, le tala ino le fontanga, mo le fono au tu e tai o malo o taupulenga. Mo le sila fia, o tātou atu nuu lea o lo o tau wha, ma ea le whaatulanga ina o konkarate o nisi o whai whale ainga, sa atu ina mai o lātou tau fonga. Mo le sila fia o lea wha moe sa lima taita ina lava e ta iala ma whainga wha vai maasani o tātou malo, ina mauti noa le atoa toa ma maua le wa noa tutusa tu ina mai o tau fonga ia tātou e ana lea ma tātā. Ma ele na o le tasi fo i se pisi nisi o mawaina lea tūlanga, ma lo tau mawhai lava le tātou malo e whaasafua le nei wha moe na ia ngafa tau lima ina uma ai o si a tātou atunu. E i foi nisi o whaltan malo o la wha ngā ina mo nisi o fontanga, ma nofo anga o apitanga mo tātou malo asi mai. Malo iai foi tātou soa ko miti le tiu te tau ave, o le wha mauti no ina lea o lo tūlanga le lei ma saunga le mū tau maftanga mo tātou taitai, ma malo uma lea o la iai nei no foanga. E tele lava tūlanga o lo wawa ai al tātou malo ai maisi ai nisi o sa e pei ona tu ina mai ona o le tau mawhai lea ina ia launta sia tangata uma pei o le tūlanga le whaasai ai le povi ma le pua ase tūlou mo le whaonga ina i tau mawhtanga aloa ia mo le fontanga. O lo mātou ngā lue whatasi foi ma le matanga luenga o soi fua malolo ina, mo le matai tu ina leo no fuanga o le atapena ina ai mea ai, ai mai se o vaenga o le whaonga mo tau mawhtanga, i vaenga ese o lo whai ai le fontanga. O lo mātou ngā lue whatasi foi ma le tātou matanga luenga o whatoanga mwhai ngā whai wal tūlanga leo o sapalai o mea to tō ma whala au aina o lo mawhai o na maua i Samoa, mo le fonga tau mafa. Ma ia mauti no ai lava le tūlanga o le sapalai mo nei ta penanga uma. O le polenga lava, o le nei komiti, il teimi nei. O le tūlanga leo le sapalai o mea ai, i lea teimi awa, o lea a lokal tato waf. Ona ua tuta ai le meliono, mo no foanga pitanga, ma le mawhai ai o no uru fale mai se waa la ua loa. O le talsanga, fia watu le tātou pisi nisi maoti. O lo iai o lātou matawhai oi, o le sapala ino mea ai. O le talamoni, o ia o le vai teimi o ke topa, o le a whaatele ina ai le tolu wafe le lima afe tangata whao popo mai Samoa. Mo le tasi le lua vai aso mo le nei fontanga. O le talsanga lea, a whai wotuai ngalongo atu le tātou whai pisi nisi se ia lofa mai tātou malo sila ifal numera pei ona tā uina itu mauti noa lava e le ngata il fonga tau mafa o tātou malo asi mai ai whapea foi tātou tangata anu o iona tūlanga māsani il nei vai teimi pisi o le a tātou walo atu iai. E lava langona mo tātou ngaluenga i whai whaatasi e tau ave whaatasi a wā lava le solonga leo tātou wha moenga uma. Mo le sila fia foi le vai aso leo le fontanga o le atape ina ina foi le tātou malo tau maftanga mo le au whainga luenga mo le vai aso le fontanga na ia maua pēle malo se whaatino ai tiute ma whaiva na ia solonga le leo le tātou tali ngā malo. Ia o nisi nao tapenanga o la whape ai on tūlanga lea mo le tau maftanga. O tau sila fia ma tātou iloa uma o mea nei o mea ai i le lei ai ma le anga ai se wha moe.
O le ala fo ilea o le a nau atu tato malo ina ia le lei ma ato toa nei tapenanga mo le tato wha moe moe. A vea fo nei taimi o te wha lau iloa fo il wha moe moe po se side event fo i o tato mtanga luenga o whatoanga mwhai ngā whaiva. O la iai le fufuanga o tato mtanga luenga nei e whatau taia ni uru wai se lenga e peo na wha moe moe ina. E whatau nu ina le teimi tonu nei o le fontanga o le chokom. O nei uru wai se lenga o le avea ma whailonga tā ua o le tato whao au ina pe ai ngā luenga mo le si tia o le sao whatoanga ma whai ngā whaiva. E te maa inga ina o Samoa. O le a whatau taia le nei ngai o inga i le lango malosi o paanga whaavao malo, whaaratonga tu maoti, ma tangata whainga luenga o tātou malo. O te fia whaleo ina le nganga o le whaaftai tele le malo o tātou whaifatoanga ma leo whaiwhaiva, o e alo ngā lulue malosi, e whaasoso ina ma tā penga mo le tātou chokom. O lātou ngai o inga, ma le wha maoni ngā luenga, ua whesoso ani tele whaatino ina manui o le nei fontanga. E le mawhai o na ausia le mawalunga o nei wha moe moe, e au noa malo o tou sao tā ua. E tā ua fōi on tātoa mana ia le tele o a fianga o iai nei le swing o le tau, le olo wha tia ai le ngafa tia o tātou whainga o whatoanga whainga whaiva. O le tātou ngā luenga o lo iai le wha mautino ina o lo tātou whaatino ina whainga wha ona po nei, e tali atu i nei lui tau. Mo le sila fia, o le a whaatino o le ulua i se selenga, i le aso ngafua, le aso lua se fulu, whaapea ma le aso lua, le aso lusu tasi o ke topa lua o lua wha. Mo vai maunga tasi ma le lua, o le a whaatino le ma keki funga lei. Mo vai maunga tolu ma le wha, o le a whaatino le Mulivai Marist Primary School. Mo whaleata tasi ma le lua, o le a whaatino le a ulua i se selenga i le pea. Mo whaleata tolu ma le wha, o le a whaatino i vai tele i au kawha o tātou whamato, ma le whaolava, whaftai. Ia, ua whawhau mai ia, le atunu ni si o tutonga i tūlanga i le tāpenanga o iai. Ia, al whata wai e le ngā loe whatasi o le tātou malo ma tātou business tu moti. Ia, e whapea fo i le lango mai a tātou au whai whaatoanga i le atunu. Ia, e pe o nā taumwhai atu fo i stala le whionga i le taitai o le malo, i le nā fo i vai aso o tuanai. Ki o tātou atunu. Ia o le atunu tali malo ma o tātou masani le tātou anga o le tali malo. Ia meisia ia ilo tātou whaaloalo foi. Ia matulanga ia e tātou te tau napo lava i mesi siri a wala tātou tali ngā malo. Sao no voi lan siu seu. Ia i le tūlanga i tātou tau mafa ma tāpenanga. Ia e whapena o lo ta otorelei ia fuafuanga. E ngā lue whatasi e ma tātou o whaipi sinisio i lanto lo ngā seseina i tau mafa po tātou caterers. E le ngata e ngā sese mo tātou malo whaalalongia. Ia e meise lawa i taimi o whanotanga. E whapea fo i lau whainga lue ngā tō tele o malo le ngā lue. Ia mai lantou fo i o le a lautongia mo le whaatino ino so se au au nanga. I vala ese o le tātou tāpenanga nei whanotanga. Ua tā pena mai ai ale lei vaenga i se ia o le ngā luenga tā ua e peo na sao no fo i seu. Ngā lue whatasi e manam tā ngā luenga soi fua malo loina a wae le ngata i tau mafa ai whapea fo i vainu ia po o vai. Vaenga tā ua ia ina ia mautinoa ia o lo iai le usta ia pe multa ia pe comply ia ilanto uma o walau tongi nei mo tūlanga i supplyinga o tātou mea ai. Whapena fo i mawai tau mafa. I to tono o tātou fo i lele no fuanga o lo whaatino i fono. E tā ua fo i whaafonga mai le tunu o lo tau napo pea ia le nei wha moe moe ia ina ia whaititia le whaanga ina o tātou whanguunga the single use plastic. Ia o se tūlanga tā ua tele i pefo o na whaata ua le vai aso te wila na mawai atu nei. Whapea fo i se whaata ua le tātou malo. Ena ia lango whaatasi le tātou wha moe ena ia whaititia ia le whaonga ina o tātou whanguunga teitasi ang whaonga po single use plastic
ia e whapea fo i la ia e le tūlanga i le whaititia ia o le tūlanga i la pisi ma vaenga whapena i ia manuia bel tātou whamoe moe e le ngata lai tutonu i le taulanga i le tala whātai me o lo le a whātino i le fono ia malanofo anga utu ia e whapea fo i o se whātala ula ma se tātusanga i le pai o le tunu ai maisea i le tō ainga o le whamoe moe i le tauno mai o tātou malo i le malaiwa lele i whaleolo whapea fo i matau tua pia nei ia o le tātusanga lea ma le nganga whaloalo ia ia maulunga o li mwhaipule ia e whapea fo i le nuu o tina ma le malosi o nuu ne ia tautua nā le tātou whamoe moe lea e le ngata fo i lea a o tūlanga fo i ia tātou mea tua o lo mo me meo taifau stray dogs ia a meisa i tonu i le tala whātai leo a pia ia o lo ngā lue te fo i mtanga luenga o leo leo ia e whapea fo i ia tātou pāanga ina ia tau mwhailawa ina ia awane ia i ni vaenga e se tūla i mai a whai e fie sāwa le vali e tātou mālo i lea fiafi a wā o le tele o no whanga o leo le am whai ona sāwa le vali le fiafi pe ama ule awa noa ia ina ia i pe le saonga le mū ona ia tātou mālo ia mai ta i whau whaalafua ia po ila o ta i whau fo ie o lo le mautu le leie me o lo no fwai o lantou ainga o le tatalo lea ma le nganga whaalo aloa i le whaafonga mai o le pai e siu tātou tunu i le nei tae au ia mai se fwai o lau tāpoenga e na ia maru le wha a wāl tātou wha moe moe ma le whaalo alo. E mo peona te whātulo i le mai pai e malu malu mai mo whaafonga mai e tātou atunu ni tae au whaatalo whātu ma le ngang fia fia tu sai mal tātou whaatalo noanga ni tae au ai o lo ngō kolone tikeri mai le ofisa o le komisio ngaluenga malo o se tasi o whonutanga o whapeona to mua i le whonutanga au tū ta i o malo le taupulenga i le whonutanga le ta ua le People's Forum o le whonutanga mo tangata lau tele i e mātātou whalapo tonga tu maoti o lo mātou wawa lua la mal tātou whaamalu i mo whalapo tonga tu maoti po le sanko ia i le tūlanga i tāpen penanga ia i le loto i whale tono le tunu ia mo le tātou whaamoe moe o le tātou whonutanga lea o le tātou whonutanga lea mo tangata lau tele ma whaaputonga tu maoti ia o lo whaamoe moe whaatino le aso lua sfultasi ma le aso lua o ke topa ia ma o le nofoanga o lea o lo whaamoe moe whaatino le tātou whono lea o le whalitani malo lea le tānoa tu stala ia i le tāpen penanga mai se lau valusfulu ia sui au ai sa whapea ona whaatūlanga mo lea whonutanga pe tae ia ona ua sitia ia le tūlanga i le mo mia fo ia po le i la tau fo i o lo whapea ona nau tae e fi au ai le whono ia o lo toe sisi le tātou ma lo e toe se avanoa e toe sitia i lunga po se whainumera lua se lau lima sefulu ai le a whainumera ia le atoanga o i la tau e awai ia o lo whamoe moe tau pe tusama lua sefulu 5% o tsui awai ia o tangata mai tono le tātou atunu ia e mai seo atunu tono le tātou i tūlangi o le Pasifika ia o temi nei o lau tatala ia le tātou restala mai tau ina fo te leo le o nau ta inga fo i sui awai ia e au fia fo i ma tātou sui mai tono le atunu ia pe tusama le wasilia ma le fitu sefulu i le mai tau ia le tūlanga i tātou loko ia po i la tau fo i sui o le atunu o whapea ona restala mo le tātou whamoe moe lea ia o lo tala pele le stala ia po mo nisi fo i fia awai ia e tolu vaenga tele o lo whapea ona anga ia le whamoe moe o le tātou whontanga lea po o vaenga autu o sini autu o le vaenga mua le climate justice ia po le tūlanga i awhianga o suinga o le tau ia mai se lava i tātou tunu ula iti ia ma tātou nofoanga fo ia o maale ale ia tā ua ia le leo fo ima fina ngalo o tātou tunu ula iti ia mai se fo tātou tunu i le soalau pule ina o tā upulea ia ona pe o
sile fia fo i o tātou e lai titi al tātou sao i tutono a fianga i o suinga o tau ia peta i o te lele a fianga o nei suinga o tau o tu male ale i tātou o tunu laiti a meise o tua i le lautele o le tunu o le isia tātou au tu o le health justice o mta upo ia tau i le soifua maloloina i o le anga i fo i whasoa i le tūlanga i le ia tutusa ia po le anga maa tutusa o tangata e me se lava o tātou tangata o loo Pitsiliona mana o mia ia po ia i fo i tūlanga maa le ali ia le ia tusa ma le whapeonanga wa ai tātou sosoani ia me se o nanga ia tau soifua maloloina ia ma le vaenga muli o le freedom of expression ia po le tūlanga le sa lutonga po le ia tau whamtalanga ia o vaenga la ia tolu o le e anga ia le tūlanga i mata upu foi o le atal no ina i tātou fontanga lea ia o tele lava ia whaalau iloa sa ua mai on whaatino i le ngata i tono le tūlanga i Pasifika ai sa whaatino fo i le tātou fontanga mo fontanga tā pena pena ia mo tātou whalapu tonga tumu oti ia sa whaatino ina i le masino i ulai ia sa langona la fo i le angangol fia mal whaatai i le langolango a tātou whalapu tonga tumu oti ia pe silia mal se lau la te lua se lau ila tau foi sa fa pena fa ona awai ia mau isa pe sa anga ia se fa so ile tulanga i autu ia fa pe ia ta pen penanga o sui o la fa pe ona ave ma sui o ta tu tunu ia fa le o fina ngalo tono le ta tu fontanga le ia mo le silfia foi ta ua tele ia nei fontanga mo ta tu tunu ona fontanga ia le to mua i ta tu fontanga tai tai o le malo tapulenga o i ole a fau ia tu langa i mata upu ia mai se fo io fau tuanga ia tu ina tu mo le so la pule ta tu fontanga tele le a tai malo tapulenga ia e yo se au telenga le tu langa lo ia ta tu fa mo ia po ta penanga mo ta tu fono le people's farm ia po fontanga mo tanga tala tele ia mata tu fala po tu oti o terminate to titi lava mautu ia tātou vaenga mulimuli lo tā pena ai tu sai mal pokalami ia whapea ila tau le a filifilia e a vea ma speakers ia po o le a whapea ona tai le tūlanga i tātou whasoa mo le whamoe mo tātou fontanga lea ia ba o lo mātou ngalue wamalata i lava mal tātou whamalu whalapo tonga tumoti ia po le sanko ia ina i vaenga o lo whapea ona fia whamautu ia maolo fa pe fo iona so ani mai ai le fa la po tonga le taupulenga e ta Commonwealth Foundation ia o la to lo tele le fa tupuina ia ma fa mautu le tele i ta yala ia ma fa vai fo elim te ina ile nei ia fa moi ia fa mo mai le tua ia i ta tu ta penanga so ta tu tunu man we fo ile fa fo mai mo mai le malo le tu lo fa lo fa tai Ia malo whaftai mo lo ua noa ia o lo wingo a tue saute mispati ma o lo whaingaluenga nei le Samoa Business Hub o le komiti leo lo o ngalue e po mo le tātou choka mo le komiti le ngafa ma le tapenaina o le tātou Business Forum o the Commonwealth Business Forum ia o le au te lenga lava ia o lo o so longa le lei ia tapenanga umalava o le tātou venue po le no whangai whaatino ai o le Sheraton le i Vaisingano o le aso lusu tolu ma le aso lusu wha o ke topa po le aso lulu ma le aso tofi le o le vai aso le Jokum Week ia o le au te linga lava ia tūlanga tau pukalame ia o se o tonga pu lea e lima ia vaenga au tū po plenary sessions wa mai a ona filfili al committee mua ia le access to finance, o le lona lua, le reducing barriers to trade. The third one, technology and innovation. Fourth one, transforming the workforce. And the last one, o le blue economy. Ni totonu fo i o aso ye lua se foluni round tables discussions o le a whatino inai o le vai mai se lava le vaenga au tū lava le vaenga luna ono o le round table 6 o lo ia le Island Nation Leaders Round Table vaenga le whata waine
ia i le tūlanga o tātou i tūlangi nei. Ia mo nisi whaamatalaga whaopopo pe a fia tangatanga ia e wa atua ni le lua masina o ilunga kako Jocum website i le tātou full program. Ia o nisi vaenga o le pokalame ia o le latu ina atu ilo so atau le e na te whaamatalaina ia nisi vaenga. Tai, ia talofa lava. Ua ua Lita Lui, o le CEO o le Samoa Chamber of Commerce and Industry. Ia o ua e co-lead i le Commonwealth Business Forum, a le tatou Chocum, and also a member of the Catering Subcommittee. In addition, i le update Asaute, we're happy to say that in terms of our participation, a total of 500 participants are invited to the business forum. Out of these 500, Samoa, which includes the whole Pacific region, gets 250 spots. So we're happy to report that we've issued almost 250 of our participant invitations. It's an invitation only participation to the business forum. To try and manage Iakako 500, we can only take 500 participants for our business forum. So Pacific Island countries that we are responsible for also including in our list are our Commonwealth countries in the Pacific, which includes Australia, New Zealand, Fiji, Papua New Guinea, Vanuatu, Nauru, Tonga, Tuvalu, Solomon Islands, and Kiribati. It includes Samoa. Out of all the 250 invitations, we've allocated roughly around 48% for our local participation from the business community. Ia o le sivaenga o maua distribute I si po I tato paanga I le malo, which includes our Pacific chambers from around the region, kako government agencies, ministries or SOEs, regional international organizations, kako development partners, speakers and panelists, and all these are facilitators, as well as the kako local secretariat, because all of these are included in kako limited number of 250. In terms of ole kako sponsorship, we are also happy to report we have been able to on board and secure le kako one anchor sponsor, as well as ole fatata no lava isi kako potential partners or sponsors for the kako business forum. In addition, but not as part of the kako official Chocum events or meetings, we're happy to say that we have also opened through the Samoa Business Hub opportunities for a host as kako business village I le Maluafo College grounds on the 22nd to the 26th of October. It is not part of the official program, so there's no accreditation required, and it's open to the public. This will be a great opportunity mo tato local businesses suma. Wale mawhaina o wai atu I le fontang. Yeah, it display a fo la ko goods or la ko products. Opportunity for a facing a business on the side is support a le tato malo le hosting o le Chocum this year. Yemal fala lava of time. Vanua le facility lava le tulanga le catering family mo le lava
pe fia ia ni ona whamalulu atu no tuai mai pe pole mea na mention mua. Pe to fia ia tato vaenga ia le a tapena ina ia catering mo le fonotanga. Ai po lava ma toto ia tato tau mawhai ona keira ai ona o lewa maua atu sau nanga seu le a tapunia ia le tato wafu. O le tūlanga la lea fo i leo le tapenanga po lava tatou tau mawhai kei rai e le ngata mo delegations ia o le amalanga mai. Ia e mai se fo i o tua i le mamalu lau te leo le atu no uwhamonu i tatou wa ala i o loa. O te loa uwhamonu. Se i tani e whapea daydream o le fasili o le kulanga i e kako whata ua fosa alu tua sa te talale a vanoa mo i lātou e whata wofo e mai sa i tātou established caterers o tono le tunu upo i lātou ngā sesea ma umasan i e le ngā sesea ngā tau mawha mo wha moi moi te tere wha penei o le kulanga la le o iei ma wha mautu e a fo i e toa tasi lua tolu wha toa wha i lātou ua fo i lele ua wha mo le ina i inga ia o tātou tau whonga sa tu ina tu i tua. Ia o lātou ngā seseina tau mawha mo le tātou whono mantu fo i len sao no seu e se vaenga i lua o le vaenga mua. Ia o i lātou e pitoa mo le ngā seseinga o tau mawha mo le whono. Mo tātou principles ia po heads of state, heads of government. Ia ma tātou ma lātou usu ngā whono po lātou delegates. Vela tulan na wa supply el tatu malo ia le vai ainga o le uli o le lunch fa pena morning tea, lunch and afternoon tea mai nga na tolu mo tatu VIP guests ia ma tatu delegates ia o le o mautu la tu ta penang Wanto fo lao la tone nga se tau mafa po caterers e la va la tu supplies e a foi fatino a wa fo ia le nga lo fatasi man tanga le ngo fatoanga potential suppliers o tato greens o ma wo sa mo ia ma root crops foi ia o lo fatino nei e le voi nei le faurunga Chamber of Commerce ia o tātou whaitutole o lo whapena o na afso taipea ma tātou suppliers i wholesalers mai ngā mu whapena i le tāpenanga la vaia. Ia ma le tāpenanga longa lua e se foila i lātou foile o whale inga lautongia. O le tāpena ina tā mawha mo tātou o whainga luenga. Ia o le nganga i le mai i tau wafonga. Ia so le leina ngā luenga. Ia ma mo foi la no o nai ma se tau mafa ia tanto fale ainga ia mo le ngate tanto malo pena foi ila foi ngal le ngal lui ia va pena foi vai tau mafa fa nga solo le procurement process al malo i tau fong ia ma fa tino i foi kula mai ka kula to o la tu mo vai tau mafa. Mole lava pe ni si ole amalanga mai e vegetarian, and if it is o le vaenga la le to ofale o le an ngafa fo I male tu langa le fa mole. Ese vegetarians, ese vegans, but kiri Samoa ia vaenga na, but yes, o ale ai inga I la loa o tuunga ma ai inga fo o le tautuaina o le fono nei. Ia ye uma vaenga ia o ilantou tau mafa ia ano manfasi o ilantou tau mafa na fuala o ilantou fu tau mafa ile ia ma isi fo fuala o ina beleka o vegans ia o vaenga uma lai ma ia inga ia o lo fa pena ona we ia fo ia ilantou le anga se tau mafa ia ma fa kingo fo ia inga ia mafai o nga family no mai inga e pe ona ia I le tautuaina ia pol tapena ina o le fono le nei
Ya. Tai. Fua le ko ke le pa kai la o mai ni ka ko fo. O lava ia ka ko tau mafa. Le ko si le tau fa tu angai. E ko si ka kai. Awa le ai ka lo maka. Moni saungang. Ya malo faftai mo fafsi tulanga lea. Ya eil manatu. Fia moli faftai leo fai fatuang. Leo ngal lue. Ele ino fuat. O ala tu fatino ngal wenga war ka penganga merka ko choka mo faftai leo tatum tangal wenga. Tato angam fai nga fai wa. E misi full tato malo. O lo asia sia tatum tangal wenga ia fatuanga. E ser mata ngofia man mangi. Al taliat ko fafsi. Pe ol talon nga. Talo fun nga i leo suppliers. Ya pe mafai o nga ko he lo ai. Pre-order mai lo telo tato o lo mai tu no. Te wa tu pun mele tang wa mai ma pole na ye tato uma mal fa lava fa tai. Yo al mele kasi se aso e vai aso e mo no tu. No winga e mo kwa ke le ase. O le fa le mele fa pe e fai le urua ia e. Udwa se seleng al tato tangal wenga. Yo tato first harvest e pe ona masan ye ngal wenga tato tangal wenga. O le maf. Ya ai pe ona masang yai e longo mai le tu malo polala so fa tino ai. Ya lewa valu i tu malo lo fa leo mai la to lango fo tato pokalame el chakam. Leo mai fa tino uma le aso nge. Ya o te lo fo le sifa mama avenga ngal. O tato tapenanga fo el chakam o ngala la mo o mangai o lo i am fayong so swangi la caterers. E fira trai le suyo le au. Vai nga le o to hua i pura ngua. O la se tala mai e pura nuu hoi le lango le nuu a fia anga mala fanga le fa mama ina o le tato lau fanua awai e sena manga e ki mai le mai malai va le anga i pia kimi o ani fa pita u fe ngai ma le fa tino ine a fia anga le mbea la fsco so sangi fa ye Ia, whaatai o nā wa e mai tau wina le matango fio ta penanga. Nuu mawhio anga e tau wala tui sui nuu, sui ta mai tai. Ia e meise ia ofisa o tatou whona whaavai. Ia e le fōu ia tūlai mai a tatou tō whinga nei to inga tanga malo whapene ian malo. Ia wala te li tau sanga o ta imua lava ia tatou sui nuu msui ta mai tai. Ia le wai ai malfiso soani a tatou ofisa o whona whaavai. I le whaamatango fie ina o tatou a ai. Ia ele ngata ele nā. Ia alfa amau popo ina fo i anu mawhio angai komite tina i pe on tau nuai tatou teitai whono. Ia i fisosoani whapene. Ia olu i tau lava ia o le tau mwhai e ngā lue whaatasi. Ia ai o mea mwhai na whai ma mwhai o na whaatino o ngā lue whaatasi o tatou a whio anga. Ia o se tali atu lea. Malai awatele. ia pe fodinga mai o au le la fa e fesidi o ka ko mafkanga ringia a fit ia malia na ba do fina ngaro na ngai a fo o au le ke de a wai de ko wala au dia de fa ia ngafi e to fontanga na fi ngai e pe por kiki de ri de ngo foi o ka fa de wala au dia ai o de fesidi o fa longo o de fia na mato au media i tau fio finga ia ua whai anga i le mātou ngā ruenga. Anga whiri. O le media ngai ke si le fia. E a batua le tala i whawha. A whai lai whai le fia i le media le ngā ruenga o le a batua le tala i whawha. Whawhea la le sila mai le lalolangi a Samoa. Awa e leo ki kara le leia la au i whawha. O kala i whai lunga rita. O wafo i leo ko whasa sa mātou.
e le o le situ sa ang fi la nge fo yo matu e we are involved with the image of the country and the image of the success of the for the shokom ia ar me umale e le sina sa ko ka se mer tatu o le tatu tu no tatu te i mikai maka ko fia ia le sidi le malanga maulano ang fi Ia, whaftai a sao no mai te linga. Whiwhi fwy o lewa. E whio mai, e le nei tae au. Ia, o le kulanga ai e le whatau tonga o le ngā ruenga lea mo le whono malo taupulenga. O lo ia iau na ia inga e pe o na whatulanga i lalo o a ia inga e whatino i le whono ma whafoe i le whono. E taula ia i lalo o le a ia inga le ta o le Togum Blue Book. Ia o le tusi ta iala le na ia o sa lima ta ita ina uma ia fonotanga e luas fulman tupu uma ale malo taupulenga o le tusi ta iala foi la lea ia o lo fai mfatono folau i le tapenanga si utatu tunu ia e mai o foi la ona ia inga ta itasi uma i la lo o vaenga ta itasi e au fia i foi la ia male media and communications ia mtalo nafi ia ole tau fa pulanga e nisi foi te te fono sa ia na nafi ia inga o fa tulanga i lalo ia ole tatu blue book le pol tatu chokum blue book ia ele onia inga foi le na fai ele malo tatu pol tatu malo sa mo o lo ta otoa inga nei te ua sa vai nei tai ole line matailinga ni station newspaper ai pe ole fama manga tili ole finanga lo tai fono nafi o ai inga I o lo lima tai nai ia le tapenanga Samoa o ai inga u fatulanga e le li ole o malo tau pulenga ia ma o ai inga foina ele sala ese sa ta tu tapenanga ia fa mautino le leiva enga ia e peila on tau whamamlama nafi e ia vaenga e determine e le tatou host podcaster ia lima taita ina e le whatinonga o mau vaenga ia whapea fo ila le tatou accreditation matailinga ia a mese fo ila o le whatulanga ese o vaenga ia o le a ngā lulu ai ia le au whasalalau e le ngata le au whasalalau mo si o tatou lava tunu po o tatou local media personnel ia fa pena foi la male international ia mai foi la to ia o fa tu langa e tu sa o ia inga o lo fa nga yo ia le tu langa le media and communications e tu sai mata ia la lo nga lu e foi si o ta tu no e la lo le blue book po le Jokum Commonwealth blue book tu sa o tato blueprint le ia e ta ia la ina fa pe uma foi la isi committee matailing Committee of Transportation, Committee of Venue, Committee of Security, ia vaenga o lo lima taita inai, ia vaenga ese o le ngā ruenga. Talia tule mo le ngā whālolo. Wato e tutongo ne ia manatu o na o le wai sau noa. Whaftai te le lava mo le whaamalamala mai na o le atu langa ona o le aso ana nafi, pe sasau noa ia le whaolii, e te tau ona mātou follow to what the government wants. Ai pe o le wa maua atu, o le o ai inga mai le Blue Book o le Commonwealth, pe wa contradict fo ila lea ia le vaenga lea. Lau fionga le anga fili, o le si vaenga. Ona o le wa mai tau atu, o broadcasting ai mai se o official photographers. Pele e ai se manatu ina ia tapa ia se sui mai tu o le private media ina ia sa fai to tonu le committee le mo le communication and media fa mo le mole awane tena lo fina ngalo na nau lava mai mau pe ana e ai I le so na e ma fa yona fa mala matili ia tu langa ia pele ia se fofuanga ina ia ma fa yona tapa po si mato president fo yo le jos ina ia mawhai ona sau whai to tonu o le committee mo le media. Ina ia tapa fo isona fina ngalo i nisi o tūlanga ina ia awai ne ia ni wheese esea inga o le si vaenga.
Pena tau wofo ia le tūlanga le o broadcasting rights o le fesili o lea e mai tau watu o lo o tu lei mai lava le ngā lulu e whaatasi o le sila o fesili wha mole la o fionga pe le ia i fo i se fina ngalo ina ia whaatala noa pe mawhai pe tu watu o mai tutonu pe ta pase sosoani mai le tele o televisio lo o i tutonu e tu watu ia nisi cameraman ina ia mawhai ona fisosoani le ngaluenga fa mole la o fionga pe mawhai ona fa malama whaatai Ia, whaftai a Deidre. Tā ua fo ia fesili pe ona tā pāi fo i ma i vaenga i misa i composition o tātou committee. O vaenga i se ai pe o le whaatūlangana o membership i kongo ka committee. Ia vaenga ia e ngā whalawa ma le tātou fo i le committee tele bo National Task Force. Tā ua lo manatu. Tā ua tele lo fina ngā lo i kulanga i le ngā le lo e whatasia o vaenga i se le ngata e pe fo na iai. So se mea ia li ka kou ngā luenga i le whawhenga iai o le malo ma tātou media. Ia e le ai o lo I'd like to think o lo whapenga o ngā iai pe le kulanga i ngā le lo e whatas. E pe fo ngisi events o na iai i le tele ia in the recent past e whaasoro mai fo i events te tele le tātou malo. Sa whaatau wofo vaenga ia. Misia ia o ngā o kulanga ia i le procurement process al malo. Ele mawhai ona la alo hai. I la alo hai o ia inga o tātou mtanga loe ngā tupe, ma le tula whono tupe luafe, ma le tasi. E kakau ngā whaatau wofo vaenga i se ia ma whaakon kalate. Tu sai mai ia inga whaatula whono ma sa whaatino o mai ia inga ia. I le mo le silifia fo i le kulanga o lo iai. O tō langa i tātou personnel le fsosoani ia o le asa whanga ioi le ngā ruenga e ngā lue whaatasi e le ngaka within government ia e whapena fo i tuatu e pauar kūlanga o lo whanga ioi ia o le tele a lea e whanga ioi nei ngā ruenga ia o le loto nuu le pito i ruma ia e lungkūlanga fo i le volunteer e mawhai o ngā ngā ioi e ilika ko ngā luenga e pefo na iai le ngā luenga fsosoani i mta ngā luenga o leo ia ngā luenga fsosoani i le mta ngā luenga o whale mai pe on sau no ai ono e whape ngā fo ilai ngā luenga fsosoani i tūlanga tau whaasara launga ai ka ua i o vaenga i ua i sau no ai mai o ngā luenga ka ua ngā e whiwhati ai ia inga ia malu perka ko ngā luenga i le ngaka i le inga whasara lau ia i tu tono le tunu ia e wapenga foi ia i le tō tele o i le anto le au ko wha mai ka kou ke militini whaatasi kai o i ka kou media center ia e ka wa umata tu events i peon whatu na ngai mo le whono. E flexible le tau kapinanga o mō mātou le media ia ua reti mea o reo mai le international media ia a whai ngau le marie lana ko ia o le kana api o le mea le tau pole a koi o le whai ika o ngā luen e le mā kouku ia ngā le halu le kana le lei a ngā kana whare kongu e api ia o le si foi mea o le mea le e sa wai la le mā kou akunga lunga le whare titu ilanga o kere ia i le whonga ngafi a koe ngā mele o le luako ngā ngai ba au ia kilo ngai mele sa ule au mai langa perspective e sela wa le perspective ngai e kilo ngai i le malo e se fa le perspective e o wa ku isi manko o menga le ke lo le nga inga aku ia manko ngi au kuska o ngai ngi ke wa tunnel vision ia wa fa pe ngale i le o ngai tunnel vision ko ile pe ia la se koe fituna inga me la lo si do pe flexible ia le to fituna inga e fa ki ngā ko me le ngā o titu ia ma tu wai ngā le o fai ka Ia whafsai mata iling o le pea ono whai atu o le tātou tāpenanga o lo whaatino ia e tau tata e tu ia inga o lo iai e le tātou tusi lea po le tātou blueprint o le Jocom Blue Book ia ai ole nganga ka ua fo ile ta tu le vanga ko ngal lue mata iling i so se fa moi te tele o ta tu malo o le tala afi
e se le tāua ia kongo foi e se foi ia so tau fina ngalo ma se la ngona e tau mwhai atu i se steimi e tātou whātinonga ia e kau ka ko ngā luenga ia ina ia le tala ave mo si o tātou tunu i e whapena o na tautua nā foi ia ai meise fo para ngā luenga ka ua le media ia wale ala a whirongia le ia le tātou foi ngā luenga i le aso ma le masina ia ai o kurang ka ua lea e tau te tālava ma whātonu folau ia le tātou ngā luenga ia inga ua whātau tomai i le whātinonga o le fono lea ia e siri fo ia i fio uso a whai ngā luenga ia nai ia ko ngoi ka ua fo ia lau tō ngā luenga ua lewa ngau ko ngopia i fo i ma ngau ki mea i le ngai tu o ngā luenga ia e whaka ua kele lau tau sao whaafonga mai fo i nisi o media i tono le tunu ua le awa i mai fo ia o le kulanga ka ua i le whata ua le tātou malo inga ia apo pero ka ko ngā luenga inga ia mauangi ai ia kau fo i se ai o le tātou tunu nei wha moe ia wale tāpua inga i le ngata i tāpua inga Samoa ia e whapea fo ia e le tala ave ia tunu o mai 5 o le anga i mai ia mare mai tau mai fo i larolangi ma le Pasifika i nei wha moe ia ai le ni ai avea ia le whaafonga mai fo i o tātou so le ainga whaasaralau le ngā luenga e whai whaatasi ia ai le puna oe ia ai le whanga fo i mātou i kā kou ke olo pito whaatasi ai inga i sao kā kou wha moe ia manu wao ia kele i se vi inga o le tātou tua sa mātou tala lea whai ai masui o whaururunga nei o lo sao atu i le whaafonga mai e si o tātou tunu kā kou kāro so i fo ia e watu le tāpo inga mamalu o kā kou kongo ia e ngata i tū le malo e mai se fo ia o tumutumu o nu mafio anga ia e mai se le tāpo inga ana i o tātou mutu tausi ia e whapea fo i la uos taulanga ma whawhia ngainga taulangi ia o lo no pia i ma no manu a wale nei wha moe ia manuia le whaafonga mai Samoa wha soifui